kanega mas bukuit ngin saya duai na kabentai ikong riolinda lendo. Baiklah peringing pangjing sitom kan sarjugi kenang bagi jing sumar sukher ya i kenong kebayai pet. Isim jing ruai sang mas bukuit nomor lais pak saupo. Lais pak saupo. One paraya royu try, hallelujah, demane maulong blay, hallelujah. Rashu try la jing aingu, hallelujah, laki sam tu yakinun, hallelujah. Nga itu ya uta uba nga langit. Pad nga tips kem bama unong bisha bahok ula ban ri yakata kaba lapin kamti hanga hadu kata kasngi. Haka kerteng ukpa ukon umensiam bakuid. Amen. Utray undon ringkad badbi. Ringkad badbiru. Para Kristan ba iad mantakas ngi olad kumne. Ban kemen ringkad bat kabalang salon sar. Namar mantakas ngi ken mau. Ya Paulus bakuid. But kumno ublay ula pli kikmat yung Bad ula killa kabamot. Ban lang apostol bapaunam. Ringkad bad kiwe pat ki apostol yung utray. Bad ula hikay. Takabato. Kumno ban kum ki Kristan ba shisha. Padmantakas ngayon, mangikum Kristan ba shisha ngi ango ya uble namar Paulus pagkuid. Ngi kotmen taya uble ban pinkre shushu ya kidoono jangi bangi laban rung hakijing maya jang kamas. Ngapla auble bedambo baro yapi komen ko para bangare bosune dagading perka dakitin dakikam dagading leklet dagading lepalatena dagading lepalatena dagading lepalatena namakata nga kepada Maria bakuid ni Ya kaya magkirugoy. Yapi komen ko para panduan na kabenta dina utray uble jani uble berambo baro isanayangi anda ulamap ya kilat jangi yalam yangi syakading bamjukut. Amen. Utray to isene. Go Christ, so is in
ki ben rio baro badon kamon baba ni ya roya me ni nambat ni mane ni ai pendon burong bat ni siau ya me trai ko blazing bedeng ko padon borbaro ko kun marwe upa ko trai uji surprise ko kun lang brodung play bakit ki poperte yang kajing kerpan dus nhau senai yangi they tang ma me bakut they tang ma me utrai uwei bahakli tamma me koji bayai long leng jing ya long kawe madu men simbaku akaburamukpa amen. Tonginya duai Ngiduway man takas ngayon nakabenta kiting temu babha balabu nakabenta kane kamas pagkuit. Kumju nakabenta ki parabangait palawan pagkiying ki sem jang ki. Koble me ubala hikay yakaperte barokaway lang ba kiting yalap jang u Paulus apostol bakuid to ay hangi ngi kapab bangin nang jan siya me dakanuk sa jang uta uba yakading kila bamut jang u ngi rake mantakas ngi bad kumta ngin lang kisaki jang kading shisha jang me hakapertay ngiduway kumne ta ukris Uterai dengi. Amen. Kajing puli na kikam jong ki apostol. Hagitu kisngi Paulus ulaong hakipajba ha Jerusalem. Ngalong uju balakha hatarsus kabaha Silisha ndrei la pensan penrang ba yang nga hakani kanong ba kum ukhna school jong u Gamaliel ban ngala sha hikai kat kum karukom ba perking jong ka an ki kpa tamen jongi nga daga jing shithem naga banta ublei kumba long mapi baro hangdi menta kasngi ngala ban ben ya kani kalinti shadu kaching yap da ka ba kem ba thep hapatok ya kinong but jongka shenrang bat kanthei kumba uling do rang ba bat kador bar baro jong kitemen kisan kila pansaki yanga naki ngalayo kishiti balatho shakipara banget ju bat kumta ngalalet Damascus ban kem yakitu kibadan hangta bat banwan yalam yaki da kabate bakum sha Jerusalem ba an penshitam yaki ti katba ngadang let bat hamar bangadang poi Damascus hakata kapor shiteng sngi artan kajing syai kabapernai na bening kala thaba kendit saudong jonga ngala kelon hakendau bat ngalayo sngo kasur kabaong hanga ko Saulus balai pile ben yanga te ngala keli midei uai kutrai bat ula ong hanga ngalong ujisu na Nazaret ya uba pipin shitam ben kitu kibadon bat nga kilayo iya kata kajing syai ndai kim syam layo sngo ya kasur jong uta ubalakran hanga tinggal keli ngadei benle ayu kutrai bat utrai ula ong hanga kijot batulit Damascus
Bat an saya thu hapi hang ta ya kata baro kabala mang yapi ba pinle. Bat haba ngamla shu banyu i namar kajing phalang jong kata kajing shai kasupitin yanga dakikti dakitu kiba layadon bat ngam bat ngilapoi hadamaskus. Ti uwe ubriu ubakerteng u Ananias ubriu barublei katkum kaay. Ya ubala burom dabaro kiju kibasyong hangta. Ulawan syanga pada kabayeng hajan jonga ula ong hanga. Ko Saulus ko para jonga. Tu imat biang. Markum tahi ngala imat biang ban ngala yo i u. Ula ong ublei jong ki kapa temen jongi ula mang ya pi ban tip ya kamon jong u. Ban yo i ki bahok jong u. Bat ban yo sngau ya kasur na kasentur jong uhi. Naba pin salong usaki na kabenta jong u haki briu baro. Ya kata kaba pilayo i barlayo sngau. Te menta balay pi pen am. Yeng joj batu pedang ya kabaptisma. Batu sadno ya kipop jong pi. Da kabakhot kerpat ya kakerteng jong u. Kaktin jong uterai. Isango yauble. Sam chispa khanyo. Nomor praspa khat up. Praspa khat up. Bakut pertei, Haleluya. Doya lap gospel lagi jad priu baro. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Pi ban lei be ban bin mi so shibun dau so ban yai sa. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Utrai undon ringkat badpi. Kajing pule na ka gospel bakuid katkum umakus. Gaburam hame kutrai. U Jisu ulapaw hakikat wengut kisenran. But ula ong haki kilet siya saslak kaperte patoyalapya ka gospel haki jintaw baro. Jar ubangait bad uba syapin baptis en sa pelait im Henry ya uta ubamngait en sa pinrem kine kidak kinyaid sin ran ya kito kibangait hakakerteng janga kin be no ya kiksuid
kin kren kiktin batamai, kin ra yaki besen badlada ki di yakabi kan pensniu yaki. Kin bu yala kikti haki bapang, bad kita kin koit kran. Ka gospel jang utrai. Kucingera ya meku Chris. Para Kristan badaburom, hapodoonod nga kmen ban poy biang hapadeng jang pi namar, tashisha kane ka parish mau klam kalang kum ka parish try janga. Sa kindiat palat kinday snem, lapin kintang yanga hakane hi ka parish. Pag nga po'y hakat kane kaski bakraw nga kmen arsya. Namar, u Paulus pakuid ulang kanuksa baskem babha bajanay nakabinta jangi iwe pa iwe. Namar dashi siya ngilang mantakapor ki apostol jang utray. Lang ba kajingay lang ba kajing kot, lang ba ka baptisma, lang ba kajing pa, sasatla ka perte, panpin bana, yakokobor babha. Ngilang hakik madyang ublay, kinong yalap pa kordor, ngiyalap da karukum da karukum kren, da karukum le. Kumnengi lang siya ki apostol manta ka ayom, ki Paulus patamay, hakabalang keleng kaperte. Shwaba uyap, u Jisu ulakren, kawe kaktian kabakum syo mensiem. Kumju pinsyep tiang yangi, u Jisu uong. Kasngi kalajan hakaba kito kiba pinyap-yapi kin perkat pakile ka ba baha nakabinta ublay. Kito kiba pinyapin sitom yapi kin perkat pakile ki ba baha nakabinta ublay. Ngilaban kili para mangi kumno kata. Kito ki bapinya briu kile ka babaha nakabinta ublay. Tangba uji su uong. Bad ngiyo mantakas ngi nuksa. Basyay kadar. Ba uji su ukren dakading sisya. U Paulus, ula pinyap, yaki Kristan haba dang lung kabalang. Usad bindi yaki, u pinsyatom yaki, bad u pinyap. Habala pinyap ya u Stefan bakuid, u Paulus ula yeng saki, bad ula menjur. Ula menjur. Uju u Paulus ula treshitom namar umlang ubasnu. Haka pertejangi omdon lese duna palat kiba snu. Tangba kiba matla buon. U Paulus dashisha umlang ubriu ubasnu. Ulang ubriu uba matla. Ula perkat. Ba ule ka babha takabapin sitom yaki Kristan tamay. Hadu kasngi manta kasngi ngi ken mau. Hadu kasngi ba o Jisu ula kum kem ya u. U Jisu klempin rem.
usu yang hak majeng hakijing syai. But usu kilia Paulus. Bale fi pinsyatom yanga. Mede uwe trai. Ujisu. Papi pinsyatom. But nadu kata ka kelipmat Paulus ula matla shisha. Hakadonud marway hakikmat. Umlaban yo ki parlo ki hapyalam ya siya Damascus. But ha Damascus ujisu ula pinkre nong yarap. But ula kren ya Paulus, ula hikaya Paulus, bada kajing maya ngimla siyempang Paulus, ula pli hikmat, jang kamet pa jang kadoknod kajukapor. But ula yo aya, ngala bakla, ngala perkat kumwe, manta ngayo Nadu kata kapor Paulus kila apostol bakum ki wepat ki apostol basirhem basisha bajanai bastang banyalap ka kubor baba ka kubor baba bangilang baro ki konjang uble tong ki ju Paulus uperkat tangki ju kilang ki konuble ki wepat pojait uperkat komne ujisu ula pli hikmat jang kamet jang kadoknod pat uyo aya uble ukot kom ju yaki gentil uble uken kon yaki gentil kau kobor baba la hap pin yalap nakabinta ki gentil aya ngampoy perkat ujisu ula hikaya but ula stang nadu kata kasngi panyalap ya ka gospel bashisha ya ki gentil but ki briu ki lingho kumno une ubriu menin ula pinyap yangi mantakas ngi id yangi kumno kata laja ayu ni shemjing bangay tangba suki pasuki ujisu uyalamya Paulus hakalinti kejing shisha kejing paunam kum nong nyalap but ulara ya ka gospel bakwed ka kubor babha syaki gentil mangi ngilingo ya ka rukum le jang ujisu ngilingo ya ka jingkila bamut jang Paulus ba ngi kerpad richa uble manta ba uble un kata ya ka doono jangi bad hikmat jangi bangin peit kumbapet ujisu bangin ken para yaki briu baro omtang ki Katolik bangin lang ki briu ki bapinya snow ki briu ki bapinya klad katsyabadon kejing pin klad briu iwe na iwe, omdon keding shisha, omdon uble. Kane kedak kesin, ladengi ken para yaki brio baro si perte. Bangi yalap ya kokobor baba sha kejin tau baro, omdon ki brio, ya kamariang. Las new menta kaperte na makibrio ki kwan lalot kim perkatya kalaway. Gideban pinbana kumu Francis bakuid ya kokobor babaya ki sim ki dokha ki mrad ki dieng ki tem ki wa ki lom.
Namar ublay uid yaka pertay yaka mariang yakibrio baro mangi kumki nong bud u Paulus nginya snow yaki wepat kibrio kum shiying shisem nangta kapertay kalaban kot yangi Paulus pakuid. Nginya kerpad ritya ubleha kaneka mas pakuid bangin lang shisha ki apostol mentaka ayom hakakerteng u Paulus pakuid badngin pin bana yakagobor babhaba shisha bangilang paro kikun jung ublay. Enyoro ya u Jesu Christ. Junom lai junom. Amen. Lai spa drip. Ai nguya me ko trai nong cha Damar ka jin spun ka jong me Ngila yo upu bansa ken mau Kadang jong ka ngu jong ka dem ya me Tup dia Tup yang seun jingai na kadonu jing tre shitom jongi to ben long yaki kado gas nam jong me Toduay ko para bakading kanya dangi baro mentakas ngikan lang ka ba? Pidiang hun hakmat uble upa badambor baro. Tu trai pediang kecing kenyal kiti jongpi nak benta kecing ro kupura makerteng kecungu kecing mentoyengi berkabalang boku kecungu baro kawe. Kat pangipin menta yaki jing mayajing ble ko try. Ngi karpad ay ba umensiyam bakuid un pindap yangi da kata kajing shy jang kajing ngait da kaba ula yay pin shy ya u Paulus bakuid nakabenta kajing pin priang ya kaborom jang me ngiduway daw Chris utray dangi. Amen. Utray undon ringkat badwi Ringkabat hiru tokin tiyo yalaki do onod gikitiu isau trai nginya ango ya utray ublay dangi kasong obat kedai da shisha kalang kabasyong hok pagkabaday kadeti jangi pagkiding pinimyangi man kapor man kajakaban ango ya meko kenrad ko pabakuid ko blay badam bor bad bom jukut lang ba utray dangi utisu Chris namar melatay akabalang dang me kaban yang skem triang hakanong rimjang ki apostol Bahkan lang kadak payay ne jang kading kue jang me hang ne hapertay bad kasaki habaro ya kiding kerku jang kabaneng namakata manta bad pateng la pateng ringkad bad kakenhun jang ki angel ngiruway hame nadu kadono jangi ya kajing rawai borom ya me kat
pa klem sang ngipin bana. Bakut utrai, bakut ublek ipai, beneng bat perete kidam, dakaburam jombe. Ruai osana shadrong, ruai osana klemkut, ruai osana yublei junom. Yaro yutabawan, haka gerteng utrai, meneng bat perete kidap, dakaburam jombe. Ruayo sana shajrong, ruayo sana klemkut, ruayo sana yublei junom. Da shisham melang ubakuid kotrai katamedang geding kuid baro. Na makatangi karpadya meto pinkui pinkintang ya ginigidin terwadangi da kabapha ya umen siyam jang mekom ko omjer halor jang ki pakindup kilalang yangi kamet kasnam jang utray jangi udisu Kris hakapor baladino ya padala kamons nga ubha ula pidiang ya kading siya siyatom ula shim yaw pu badakaba aingo yame ula kidyaya ula aya halaki sinran ong to shim patobam na kanepi paro namar kane kalang kamedyanga yakaba NIT nakabenta jangpi. Hakajukuro kom enda olala yabam ulashim yakakuri. Padaka ba aingo biang ya me ula ayaka halaki sinran uong. Toshim. Patodi na kane pi paro namar. Kane kalang kakuri jang kasnam janga. Jang kejutang batamay badbam jukut yakaba. En pin me nakabenta jang pi ba nakabenta kibabon. Nakabenta keding map ya kipop to le ya kane ban ken mau yanga. Keding maya jang ka jinge. Katasin bangi bam yune upo bangi dina kane kakuri ngipen bena kajing yap jong me kotrai tatadu Namakatangi kibapin mentaya kading ya pagading may padjang Ngiterwa hame ko traya pujang kading ya kakuri jang kading pin Ngida angu adem namar melanyaw yang ikibabit panyang hakmad jang may. Dakabas ngaurit ngikarpadya may bangi kibayo binta hakamet kasnam Kris. Ngin lang kibala pinyatili ko weda umensiyam bakuid token mau ko traya kabalang jang me kabala priyang hasat laka pertay bato pinjanaya kahakading id
Ringka baru Francis Papakoy jangi, Wilbert Bishop jangi, Baro kilingdo kiriuniam, token maulem ruya ki amen ki para, shinrang bat kin te ki ba layotia da ka ba kamenya ka ding me pat, kito balaklad na ying na sem ki para banged ba wan hakane ka mas pakoy, but baro balaklad no hakadingas na dang me to piriang yaki, shakading shy kakmat yang me. Isane yangi baro ngi karpadya me kumba ringkat ba kamaria te soti ba kuit kak midjung uble u Joseph ba kuit u kurim jangka u Paulus ba kuit bad ki apostol baro ki rio kuit ki balapins nga u bahaya me pateng lapateng ngindup lang ki babit panyo bintalem hagading bamjukut pad bangin yoro pindon borom ya me da ukunjang me u Jesu Christ da u lembad u badha u kan lang hame u bleu pa badam bor hakadingalang kawedong umensiam bakuid baro kaburom bakadingaro junom la junom Amen. Kom kikun ba u bleu ied Dakading ied ngimla siyempang nginya duway lang kumki apostol nakabenta kahima jangu try kokpa jangi Uba peneng kan long ka bakho jagat teng jume kan wan ki ma jume kan long ka mon jume ha kan dau uba peneng to ay ngi mata ka ting bam juri ka bala ka sni bato ma pingi kering kang juri kumbai rima pingi bless ni wengi wadala mengi sha ka ting shoy rei to pla tingi na ka pasni to palay tingi kapad ko try nakiding sniw baro hakiding spoon jang meto ay ding sukting sign hakis ngi jang ikanang ba Dakading rap kading snay jang me ngin light barabona ki pop nginyo jing adana kading jinjar baro katpa ngidang up kamilin ti kading karmen bakwid pagkading one part jang unong pinim jang u Jesu Christ Namar ka jume ka long ki ma ka jume ka bor ka boram jinam la jinam Kotray Jesu Christ me ubala ong haki apostol jang me kading suk nga ihapi kading suk jang nga ay happy what bait ki pop jang han ray kading ngay jang kabalang jang me bada kading spoon jang me to ay hakaya kading suk pagkading tili ko we katkum kamon jang me mame uba imbado basensya junom la junom Amen. Kajing suku try kan don barabor ringkat badpi nginya terwaya kadak kajing suk iwe ha iwe pat Kun lang bro jong ble me bagi no ki pop ka perte to se ne yangi kun lang bro jong ble me bagi no ki pop ka perte lang bro jong uble me bakit no ki pop ka perte to ay jing suk yangi hak mi ukon lang brot jong uble hak mi ya ubekit no ki pop jong kaparte but ubayay kot jangi pan ken shiparaya ki jin tau baro suk mangi bala shakot kom ju ban shong hakajing kawai jong ukon lang brot
liang ba me dup sa ngam long ba bit sha me ko trai ban wan men sim junga gadap da pop da sang jing ma bianga na me ko trai ngapa ka poliu bas ngam jong me wat kan ka poliu bas ngam jong me wat pun badap jingit yangi pen rem kading apodonun babjang lada kakriat pen saya kababli nganim ko trai lada badnga mesa trai la damat nga mesa Jisu batiang doshim donu jonga pen long yaga ka keshong me jong me do ai kan long jong me baro sherta ya me ban ngu bandam bat ban mane ya me ban ngu bandam bat ban mane Jing tuai na kapatao snem jubilee. Go pa upaha beneng to ai ba jingai melai hangi au kun jung me u Jesus Christ u men jungi ba ka leading jong ka jingi sibun kan klang gidono jungi rau man sim ba koi kan kesu piang hangi ya ka jingkermen balakerku nak perta ka jingwan jungi ma jume lai ba ka jingai jume kan kladur hangi syakinong lur lengka bom ju shong tan Van bet kisambai chung gospel, toai begitu kisambai kit berkadur na syapo, ya kaja pendriu, pada kepertei mariang barokowe, pada jikmilanti bati kanaya, ya kapeneng bertemai, pada kepertei bertemai, abai nda ki bol coba man loweng no, kapuram jume katishan junom, toai bagi jingai jubili, kesubiang hangi, kibelrim coba jingkermen. Ya kejingan nut, kitiau jikin show happening. Ai kata keju kejingai, besar priang ya kejingmen, bajing sup jong nong suspa jungi, setelah kepertei. Jome kublai jungi, balak ku junam, kan long kabura magajingero junam amen. Kok pa jungi, ba beneng, koi kesteng jume, kan wangi ba jume, kan long kamon jume, ha kendo kumba beneng. Tuai ingi mata jing bam jungi pahala kesngi cuma bengi keringkang jungi kumai hirui ma begi balas new yangi wajala bengi saka jing punsoi rei to pla jingi na bas new amen kublai kumaria kepada daga jingai utrai nomor pahala rukuya para pedengin te balar rukuya so bo jong pa jisu kumaria buku kemi jong blai ruai mata jungi kinopong mentawar pora jinga amen kaburam haupa pada kun musim koi kumbang lalang ba menekong junta para bor junam la junam amen Tonginya duai to ai baki sakramen ki bangila iopediang ko try ko bledengi kin pin klang hangi ya kata keding jang keding id da kaba u Paulus apostle bekoid
ula shirhem. Katpa uyale ban sinran yaki ken hun balang baro. Ta ukris utrai dengi. Amen. Utrai undon ringkat badpi. Ringkat badkiru. Uble badambo baro yaikor kuyapi ukpa ukon umensiam bakuid. Amen. Kamas kalawai to yaletsu paro ban langkum Paulus ki apostol jang utrai. Yesamu yaublei. Arspa kendai po. O apostol bakul baro gonong pen bedakak tin ublei kajing ikai bapilayo pilet ikai akaperte kajing ikai bapilayo pilet ikai akaperte kaboru play katre bapi pim kenchito pim trot pim swai ate akum pilai adu banya pibut yutrai ate akum pilai adu banya pibut yutrai kaburam hau kupa berakun mensim bukut bang long ba menengkong kumjumta berabo junam la junam amen en yoro yutrai Yesus Kristus junam la junam amen.